TTAADC ni chairman Borom Galang Bobronjon Riyang Biskangni BC Chongmarino Nahari Anando Sagor BC Amchayo Tini Kaisa Koksa Pandao Manjarika A Koksa Pandao Borok Biskangni BC Chongmario Tamo ke Samungrok Klaijagnai Koksab Laika Tai Amchaini Development ni Kokrokbo Haino Salaika Aboni Yagulo Anando Sagor SB Schoolo Titeng Hamya Engjagno Nayui Kaham ke Snamoiti Sanani Kok Narka Nainadi Khorang 24 Live ni Manplio Ini chung rawa Ananda Sagoro party ni keha meeting rawa Ananda Sagor Village Council ni andaro keha party meeting khelemo boro chung tini biskamo je matma samung ta nai nangnai village council election ni koma ko chung salaha abuni khoye development ma ro gramo ma samui sang to aboro no tu chung salaha etre tini rawa tabo je chung rawa phaimo ke ro school samo chung nai pa boro tui school student rok je mai misung nai rok ko khoksai mok bang ma to tui krimon karono ke boro water tank ya chung no abo tui kuno connection krui abo dero samoisa ro chung no kaya abo dero no elakao development ni activity ro no te kaham ke khenai boye chung meeting o chung koma sale yang nijer ko phainai pa abon ba de chung tinio duita jaga o chung meeting ke Anand Bazar sector be etoro village council o keha meeting ini sini activity bono je chung biskamo election nong yangke sini bro ro onek 10 বছর katha election ta upo village council election kheya state government sob samoi no bahana khe tongo abon bai chung wanai tong mamke supreme court ni order mote june mas o je election on mako abo tini jarao ko kuno final drafting ako are ko notification o chung no ha june mas ni 15 tarikh ni singo abong po ene kau er pore obrang state government ma decision reno abo chung nai sing to jodi se ong yang ni village council chung pura biskamo andolon khenai blog raw chini tre office raw bari abro no chung nangmi ke tala riye phono pura capture khenai jor जबरदस्ती के पन माके मामी के चों आसु नैसी तो 10 বছর चों अपेक्षा जे चिनी ब्रो उमसु त्रे सफर केने गवर्नमेंट आबनो चिंता बाबना लाया के चों आबनी रिएक्शन चों ति प्रमोथा पार्टी इसकाओ दिनो चों स्ट्रांग नाय एवं प्रोटेस्ट केने चिनी अधिकार न चों नो बदि के वंचित केमे पब्लिक नैसी तो गवर्नमेंट नि डिसीजन नो आबन बाय नताव चों कुल माने सांग माफी चों महाप एक्शन क्रिबे के चों नैसी तो बासनो नि कम